nyine kati barabizi ko ari bibi katari ivyo ariko bakabanda babikora urumva ega bariya ega mugiye umuntu akoze ikintu amenya katari agenda ubwoba ariko ushobora kubona kubera n'ubwoba buri dani ushobora kububona none ingaruka zibagaruka ko abo bagabo baba bagiye kurongorwa n'abagore baba bagiye kurongora ni ingaruka urikere ko abantu benshi ngamura nangwa razibonera ni hari ngira abantu rugo nyene uza wumva ibiri biri mukanya kanongere nibwirire abantu biwanje ati amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye akabari Intore Top TV mu muraraba hanyuma uno munsi tukaba twatumiye ubundi umutumbere kandi muramumenyereye kwizi TV zanyu za Intore Top TV nta yundi ni Siaf umeze neza kabisa ubuzima umeze neza turashima Imana rero iyo ko umuntu apfa buri munsi kandi iyo byutse abari Imana kuzuye ko rero umuntu apfa buri munsi akazuka ku munsi kurikira bivanye n'ubugombe bw'Imana ko kawaida kabisa ukuri bimeze en general gene kuntu yani umuntu yani buri joro ryamye bupfuye ubyutse igitondo kurikira abari ubugombe bw'Imana ntabwo ari kuvuga ngo ufise haki yo kuvyuka oya buri munsi yani turapfa buri munsi tukavyuka ku munsi kurikira bivanye n'ubugombe bw'Imana ko yenye nta ko yere mu gihe nkimbayeho rero sasa hari intumbero impamvu bifise sikuvuga ngo dutabanda ariko hari intumbero Imana ifise kuri jewe bikafise no kuntumbero no kubandi bantu hari impamvu kubyiza yo duhuye n'abantu tukaganira ku bintu bishobora kubaka umuryango na community anyway Mucheza mvuze ngo Mucheza tutarinjira mu kiganiro iyo wewe unezerewe haba habaye iki nezerwa bivanye n'ukuri Imana ntiji kuvuka abantu muzima nezerwa kunezerwa ntago ushobora gukomplaninga cyangwa didodombe oya ntegeza kunezerwa kubera iyo boye nk'ube ndi muzima ntegeza kunezerwa uko biri kose kubera n'ubushaka bw'Imana kuko ntabwo jewe noshobora kujya yivyo ndimo nabona kiretse Imana ifashije yonyene kabari iyo fasha tikuvati wenda gushikira ibintu ubikora ariko kubera aho ndi hariho hose ntegeza kunezerwa uko ndi kose bivanye n'Imana ukuri bantije umunsi wayo n'ukundi kose kwa rero ntabwo tunezerwa kubera kubiri dufise tunezerwa bivanye wewe kubwawe kubwiwanje jenezerwa kubwiwanje uko n'ukuri Imana yantije uwo munsi nkaba nkomeye ku nguvu zayo no ku bugombe bwayo no ku rukundo rwayo barije cyo gitumaneza kuneza kandi ntabwo bikwe ngo kubera nguno munsi oya ingoro zashobora kuba zihari akonezerwa kunezerwa bivanye n'ukuntu Imana yiyemera ko vyuka nkaba ndi muzima uri umunezero ukwiye kurusha ibintu byose that's good yes harabanezerwa kubapanye bafise bavutse abagore bababwiye neza harabanezerwa kubera barosa amadiri harabanezerwa kuba barosa akazi oya ntabwo oya abantu bake gutahura ntabwo tunezerwa kubera ngo umugore akubwira idiri unezerwa kubera Imana yagutije umunsi wo kubaho kuri isuro munsi ukwiye kunezerwa icyo nicyo kicambere ukwiye kunezerwa naye bisige byose ivyo nivyo abantu tuyongerera ko bivanye ni feeling ziri mubiri ariko ahantu hanini twe kunezerwa n'ukuntu Imana ibadutije umunsi tukaturi bazima buri saha ni sekunde kuko niba yadutijije ko rero ibisigaye byose biza mu nyuma bivanye niba bazimana kwanza bivanye n'ukuntu Imana yatwemere ko kuba turiho umunsi naye ibisigaye byose twiyongereza ko abana b'abantu okay wanivyo kweli uno munsi twashatse ko tuganira ku katwinje mu kiganiro cy'iwacu uno munsi twashatse ko tuganira kuvyo tubona kuvyo mbona kuvyo nawe ubona biriho biraboneka umukobwa cyangwa umugore asigaye arongora umugabo nk'akararo ugasanga umukobwa avuye ngaha agiye kuzana umugabo muri Afrika ese ivyo birakwiye ko umukobwa ashobora kurongora umugabo wewe kuri wewe uvyumva gute ubibona gute tutagera kure uko kabiri kabisa mu mico y'ikirundi
sidabizi ku mico y'ikinya Australia ariko ku mico y'ikirundi ku mico y'abanyafrika izi ko umukobwa niwe arondegwa nta mukobwa ajya kurondera umugabo nzi ko umukobwa niwe arindira abahungu bakaza kumurondera ariko rero mu gihe rero umukobwa afashe inzira akaja kurondera umugabo umva habari indi etape yamaze kujya mu bindi bintu numva ngaho ukurubiri ijya spirit umukobwa yararembanywe yo kuvuga ati genda umukobwa nk'uko Imana yaba yarabiteguye ati nzoroderwa n'umugabo ariko ubona akagira ijya mpamvu yo kujya kurondera umugabo tayari hari indi mpwemu yamaze kumujyamo itandukanye n'impwemu yitwa umukobwa abitahuye ko yo gaho urumva hari indi etape urumva hari ikindi kintu cyamaze guhinduka mu gihe n'ujya muhungu nawe amaze kwemera ati ndaronse umukobwa ntereta udongora manake nawe uwo muhungu nawe kandi nawe sasa ijya spirit yari yo kuremana n'Imana avuga ati naremanye ubugabo tayari amaze kuvamo yamaze kwambara impwemu y'ikigoragore tayari umugabo ibintu byamaze kononekana ibyo byamaze kononekana ubu bibiri byamaze kwivanga ijya muhemu y'ikigoragore yamaze kugera ku mugabo ijya muhemu nayo y'ikigabo nayo yamaze kuja ku mukobwa ko ibintu byamaze kuba contraire byamaze kwivanga aha ibintu byamaze kononekana niho hahandi rero sasa abantu bamara gutwarana induru zikaba mu rugo zidahera induru zikaba ari induru kubera ni ibintu bibiri byamaze kwivanga ni bibiri contraire ko ni hahandi numva yere gusenga no gusenga numva aho rero hasigara arahimba bazimana gusa ati aha nahimana ntabwo ari umuntu ati gihe rero abantu kubasengera tubagira gute gusengera urugwa oya bandura ibintu intanguro y'ibintu byatanguye rero utamaze kumenya aho byahereye na urumva gusenga namaze kubwira umuntu nahemwe barasenga n'abantu ijana ni ari ibihumbi cyangwa n'isi yose ariko usanga umuntu yemerewe gusengera ijya nafsi ari umuntu umwe gusa uyumvi je naraguha akarorera naravuga ati iyo ugiye muri Bibiliya ugasoma igitabo bita uwamuzi arico bita mu Cyongereza jije iyo urabye neza ikijya gitabo ukagenda ugisoma kigenda gisigura ukuntu abantu abami bagenda batwara Israeli bakuranwa uyagapfa ntabwo Imana yatora abantu babiri wasanga yatora umuntu umwe ariko se kuva urumva muri Israeli hari abantu benshi ariko no kutimana yakoreshaga umuntu umwe kweri icyo bisigura rero cyo kuba dusengera icyo bikoreka kore bica bisigura naho umuntu naho twaba turasenga abantu bose abantu isi yose ariko usanga umuntu yemereye gusa gusengera je agakizwa usanga ari umuntu umwe kuko uwo muntu wese sasa niwe afise uruhusa n'imigenderane ku Mana yaremetswe inafsi y'umuntu ati wewe ati umuntu adokito bivanye no gusenga kubico kuri umuntu ko rero burya n'abantu basenga sikuvuga ati abantu bose barasenga sivyo turasenga twese ariko usanga gusenga kwiwanje kugira kwemebe ku rukundo umuntu ani wazosenga kuri ibintu byanjyemereko mbara mu ncamake abo bakobwa rero bagenda kuzana abagabo barongora abo bari bakwiye kurongorwa bisobanura ko hari umuntu wategeza kubasengera ngaho kurumva naho wose urumva ibintu gahe ibintu byamaze kubwira ibintu bibiri byamaze kononeka ariko byamaze kononekara urumva ibintu byamaze kwivanga ibintu bibiri umva nakamara ko kubasengera kwera ngaho urumva ahantu hamaze gushika kuri urwo ruhande kuri step gaho aha naho Imana gusa naho Imana gusa nagwa ngo umwana w'umuntu urabona nk'uno munsi bamaze kuvuga ko umugoragore yemerewe gutwara kurongora abagabo ashatse wabitahuye kwera hano kuvuga rero gaho rero iyo umuntu w'umugabo abagabo no munsi aha igisigaye gaho umuruga utaravye neza karabaye aho iki cyo gukora gaho rero abantu bakwiye kuyumvira ni gushira amaso ku Mana gusa ko gaho ibintu byamaze kononekara mu gihe abantu bamaze kwandika nyene bakandika ati iri tego turisohoye umugore niba kurongora abagabo yishakiye urumva nyene nta bantu Imana yatije muhemu n'ubwenge yabemere bari bazima ariko barabyereka iti umugore ari urumva tayari ibintu byamaze kononekara urabona satani iyo tuvuze ijambo satani burya hari ibintu bibiri Imana na satani iyo turimo turavuga satani iki satani
nk'ubu ushobora kuvuga ati byeyi ndabwira satani ni kubona kubwira ibijambo bibi amajambo yo gutuka aho ndimo ndavuga satani niravuga ati imana bisigura iki imana bisigura akakugira amajambo meza akakugirira neza akagufasha ibyo bisigura imana niba satani n'ibijambo bibi rero urumva rero na satani nawe satani ibyo rero nyine ubona ibyo bijambo bibi urumva so kwera urabona igihe imana yari bisi urumva satani urumva kumura yari wari umwana yatuge umwana yari imana yakunda urumva umwana wiwe ariko bivanye kubera hari igihe umwana araba ati papa agize ibi nandi ndashobora kugira ibi urumva hasa rero mu gihe nisha handi umwana urumva akotikira kubera agikota agasaga ikoze kutariko agashaka ibikona bikoze nakose papa kaza aranyirenza abonye na satani kugera sasa satani nawe urumva imana iragaragaza kwigisha abantu ibintu byiza hama satani akatavuga ati oya vuga ibi gira uku ariko kubera ari ibintu ni hahandi nyine uzoba n'umwana wawe mu rugo iyo agize ibintu papa kaza aranyirenza same things urumva kubera amati ibintu ndavuga ni ibintu bibi papa kaza agasanga muri ubundi ndavuga ibintu bibi urumva ariko kutirisha arimo aratirisha urumva kubera rero iyo mugiye rero urimo uratirisha ibintu bitari ibyo usanga wandika amakosa ngo ukora ibintu cyo handi baguhana niho handi satani yacengira ingora barira muhana kubera ibintu bya satani byose ni ibintu bisigura ibintu bibi abagore rero tuka ibintu bibi abagore barongora bisonere bakoreshwa na shetani urumva nabo nyine baratwara kati barabizi ko ari bibi katari ivyo ariko bakabanda babikora urumva egarabone ega bugiye umuntu akoze ikintu amenya katari agendana ubwoba ariko ushobora kubibona kubera n'ubwoba buri dani ushobora kububona none ingaruka zibagaruka ko abo bagabo baba bagiye kurongorwa n'abagore baba bagiye kurongora ingaruka abantu benshi ngamura ndango razibonera ni hahandi nyine n'urugo nyene uza wumva ibiri mukanya induru zirizi mukanya ukunukunugu oya urusha kumagara hejuru induru zihera urwo bakajyana urumva kawaida rumva umugabo yicaye muzu yicaye n'umugore w'umugabo ko ujya mugore afise muhemu iki urumva ko avuze ati were wa mugore we ntashobora kwemera ko ari umugore werazi ko ari umugabo urumva nayo yabwa ati wowe ko ari umugore ntashobora kubyemera ko ari umugore hanye ibintu abara ko isura y'igoragore yaramaze kuvanza ko abona ko ari umugabo hanye ujya mugore nawe yabwa ati wowe wa mugabo ujya mugabo ntashobora kubona ko umugabo arati agende umugoragore nyahana namaze ko namakarabaye nayo maze kumugoragore urumva ko yari hajya kure nyene bihere nyene biti bibyo bose babivemo bategeza kuvara yero bakabibangagura uwese akagira byiwiwe niho hano cyangwa amahoro bigatangura bishasha atari ko naho nyiri iduruzwa rizazidige none je kintu nagomba mvuge iyo umugabo arongore se uyu mugabo arongoye agashika mu rugo ese aratekeka kujya ku mugabo se ateye gute kandi ati ko ibintu byose baramurongo urumva urumva kawaida umugabo nawe kawaida umuntu w'umugabo akwiye kubanza kuraba igihe ujya mu kogaza bakwiye kubanza kakaraba ngaha nije ndongoye cyangwa ndarongowe rero mu gihe yemeye abarungu urabona abantu benshi iyo ugiye kuraba ahantu hanini ya benshi bavyemera bivanye n'ingorane z'ubuzima ariko rero sasa naho ingorane z'ubuzima rero ariko mu gihe umaze kwitahura iyo umaze iyo urabye neza barakota gutahura mu nyuma ushobora kuvuga ko ari ikibazo kinini cyane kubera iki ujya mugabo ntashobora guteka kubera ujya mukobwa amuvana hari hagati bara wewe ndagutwaye hana kunuku utegeza kunyumva jewe arakurikira inyuma atabikoze n'umurindi urumva hacaduka umuriro hacaduka induru mbega iki ndimo ndiyumvira ese unako umugabo ari wabyuka mu gitondo agena aho kukazi akasiga umugabo ate meruku uze guteka urabyumva ese iyo umugore nawe agiye ku kazi yari wa mugore yarongora ese arasanga wa mugabo nyene yarabitunganije neza nyene ibyo mu rugo byose umva ngaho bivana kubera baravuga ati ibiri mu mazu y'abantu ushobora kubibona kiretse baravuga ati ni handi baravuga ati yere ibyo gizu imenyo na nyene urabona iri mu mazu y'umuntu ushobora kubimenya kiretse ubwira atabikubwiye kandi urabona ni ibintu biri ndani mu muhembu y'umuntu urumva ni ibintu biri ndani ku muntu
iyo rero iyo umuntu atakubwiye ibiri muri we ntushobora kumenya ikintu kibandanya urumva ariko nabwira coco Jay ico bana ariko niko bimeze wowe ushaka ubifata uko cyo nabwira coco mu gihe umuru umugabo agiye ati nagiye ahantu naze ngo n'umuru umugoragore wabitahuye chini ya ruinzi ari chini ya ulinzi ari busi y'amateko y'umugore y'abagore mu ncamake umugabo nta jambo afise mu rugo ntibishoboka ko yararongo afazari ho nuwo arongo ko mebi n'udafise abana ho hakagira n'abana n'ibindi bintu sizegoro unyuzuza kuzurarira abana ya n'ibindi bintu cyumva n'ibindi bintu yari ubugiye mu kindi kibazo yani kugira uzakive muri rafiki yangu urumva ni ahari rero bati none ati ubusara wa Yesu hari cyo wadufashije kuri iyi si hari cyo wadukore ku bantu kugira tutahure nanye aho rero sasa sizigoro bigusigurira ku ruhande rw'iwacu rubwira coco Jay ku muntu wese abiyati ebana jewe narongowe n'umugore aho uriho hose yemere ra kuru wabigenza ibintu byawe uje imbere y'Imana urodero uhoraho akubwira icyo ukora ku ruhande rw'iwawe kuko nta muntu azoshobora kuvuga ngo aramara gufasha kuvyiwana wogera kugira ngo nako oya wewe mwenyewe ati kubera ni naciye mu izira rabaho mwenyewe ko ushobora kurondera uhoraho urondera Imana uyubwire irabikora gushora kiburi kibazo kuko nta muntu ashobora kukibura icyo kibazo atari Imana nta muntu ariho ashobora kuguzanira solution y'icyo kibazo cyangwa ashobora gufasha gusolvinga icyo kibazo atari Imana yani en general ku muntu ari wowe wese ideti yaciye mu nzira ahantu hanini arabo ubujyarwa bwose ashobora kurondera arondera Imana kumusozi agiye kumusozi w'Imana arondera Imana yene ayirondera igira Imana yene n'umutima wiwe wose arabikunda Imana kumuri kibazo cyo none babandi nabo bari mu migambi yo kuzana abagabo ngaha acange babagabo bagomba barongo none bica bigenda abana bari mu migambi yo kuvuga babigire nabo ni babanze bitonde babanze barondera uhoraho yani bivuga ati bana ukora bati iyo umuntu ugereye ukabica bisigura ati kubera ugereye ukivuga ngo cyangwa urahaguruka kwere rero ucuga ati rero reka mpaguruke ndabe nihanagura ibyondo ndabe hari muzi yanje yacafuda imese nina imesa niyumvire iri ko munakora kwere rero urumva iyo umuntu ugereye ukagwa ibice bisigura ngo cyangwa ibyondo urahaguruka ukarabiza muzi zawe ukazikura ukamesa ukikura ko ibyondo ukabaza rero ngendo kwere ko birimeze kwere rero urumva abo rero birashobora kuba bagereye rero ariko nibahaguruke baraba nabo nyene kandi kurubo sorobe igibazo cyabo kuko ushaka kuba niba ati genda umuntu umugoragora hari nk'umuntu umukobwa ngaha take your time n'abakobwa baragenda kurongora muri Afrika man cyane bwacyo umuntu umukobwa cyangwa umuntu w'umuhungu kuri igihe turimo fata umwanya wawe itonde kuko cyo bwira cyoco ibintu byo kurongorwa no kurongorwa birimo ingorane nyinshi cyane ariko umukobwa ashaka kuvuga ati no turi muri new generation ati 2021 umugore yemerewe kudashaka ntibisigura ngo new generation hari kimwe gufasha mu gihe wamaze gustakinga mu ngorane ntigukura mu new generation ntigukura urumva kuko new generation ishira kuza mu bibazo bya iki wewe mu gihe rero kugize kuva muri zo ngorane ntabwo new generation is yourself ni wowe nyene wowe ku giti cywawe ni Imana ko new generation cyo gufasha generation zo kubazibandanya ziza ntabwo ari umuntu azana generation ni Imana ko rero ivyo byo ngo new generation ibi gucumvuduka ubugira oya none erekanye nerega technology yarazi nshasha umuntu umugore remere kurongora umugabo nyene kawaida Jesta bihakaje niba n'umugore yemere kurongora umugabo ari bya technology ariko technology bwa coco iyo amaze gusiga muri za ngorane yeruka ukabona ubuzima buragoye niho hana cyumva umuntu yiyahuye umuyagizi binibi umuyagizi igore zini kube ntabwo ibyo wose urumva technology ziza kubigukuramo igigukuramo ni hana tegeza kuyivati bana nangereye naguye hasi ntabwo ari technology ukura muri bya byoro oya wowe tegeza kwihaguruka ukihanagura kafati nangereye nk'umugabo azi yuko bamo rese yarongowe n'umugore uravyumva yes yarongowe n'umugore arashaka icyo kintu ashaka kucyumvira mu mutima we ko yarongowe n'umugore cyangwa n'uwavuga ko yarongoye arashobora kuvyumvira ariko arashobora kubivuga ubu n'ububabare buri muri we ntashobora kubwerekana arashobora kuyubibira akandi akumva ubabare ariko ntashobora kubivuga kandi ntashobora kubyerekana ni ibintu biri muri we ariko ashobora kuvuga ati jewe umugore umukobwa turi dukona yaranzanye urumva kuko n'abakobwa muri iyi minsi usanga bafise ubuzima gusumbya
abagabo cyangwa abahungu uravyumva avuga ati je narose amahigwe umukobwa aranzana uravyumva nije ndi umugabo ariko none muri hahandi arimo aravuga ati je narose amahigwe umugore aranzana so wowe ntaba yitahura ko yarongowe se arashobora kwiyumvira icyo kintu ariko bivanye ni situation bene ari babiri babaye mu rugo nimba ari amahoro hari abantu bitahura hari abantu bitahura hari igihe ujya mu ashobora kugenda cyangwa ujya mu bakavugana ugasanga bivanye nibabaza Imana bonyine bakitahura ugati okay twaragize ibi nibi is mistake okay umwe agatahura position yiwe mwese akitahura position yes ariko bare bagira ubuntu n'Imana bitahuye ariko hari n'abandi batitahura that's a problem ariko still nkuko wavuze biracari hagiyene still nkuko wavuze ati aba yambaye impwe mu iki biracari hagiyene niba biramuvamo ibyo impwe mu kigorogwe still there ko rero ikintu kiriho none yokora iki kugira avuga ati rero yemeza abantu ko yarongoye apana yarongowe yokora iki it's too hard my friend ni Imana gusa yani icyo namaze kubwira yani kuri iyo situation namaze kana aho nta Imana gusa ariko akarorero hari umuntu nzi ngaha yazanye umugabo uravyumva uwo mutipe bamaze kumuzana umumama yarafise abana benshi ngaha uravyumva ibyo uri muravuga nanjye nabibona kuko umugabo yarakora ariko ni kandi yarifise umugore amafaranga yose n'umugore yajera none cyo wumva ko urumva ujya mugore afise impwemu y'ikigabo ujya mugabo nawe yamaze kuvuga afise impwemu y'ikigore urumva nta gumva afise you understand agakorera umugore uramenya wamaze kwambara impwemu y'ikigoragore wowe uyumva kuri umugabo ariko urushaka kumenya kuri mu mpwemu y'ikigoragore urushaka kubimenya umugore akamenya ati je ndi mu mpwemu y'ikigabo ndi umugabo uko nawe ntashobora kubimenya we abona ko ari umugoragore ariko ntashobora kubimenya none kabana aguma ategeka se yera nategeka urumva siwe ndeka nawe hajya siwe ntiyitahura siwe none ni shetani erega kuri iyi si hariho ubwami bubiri hariho ubwami bw'Imana n'ubwami shetani ko rero ubwami bw'Imana namaze kubwira ni hajya amajambo meza uvuga n'ibyikora bisigura Imana bijye bintu bibi abantu bakora nabyo nyene bisigura satani ibintu byose abantu bavuga bibi by'amajambo n'amajambo bizana n'impwemu ukavuga ibintu bibi uravuga urumva ubivugana impwemu kayo impwemu uvuga rero ni impwemu rimwe rasigura satani hari n'impwemu uvuga ibintu uvuga uhoraho uvuga Imana ko rero mutegura kuri iyi si aha kuri isi buri mwanya buri utambuka umenya ati nicaye hagati y'isentare zibiri hariyo sentare y'Imana na sentare ko utegeka gutahura iminsi yose ubwo mutumwa ati ibyo nimo nakora ibi nimo nakora biraca urubanza kurondera uhoraho ibi nimo nakora biraca come on man, we're doing interview here. Amen. No, see there. Bro. So utegeza gutahura ko iminsi utegeza kubati jewe mu buzima bw'iminsi yose uko bwije ambira isama ati ibyo nimo nakora birafashe kurondera uhora ibyo nimo nakora aha birayira kabisa ndimo narondera bya shetani birakwereka kabisa ko rero iyo abantu baravuga ati Imana bisigura ibyo ukora byereka ati ibi nimo nakora baravuga ati umuntu arica bugufi aba barakubwira wowe ntabwo wiyibwira ati jewe ndi oya urarinda baravuga ati oya ko rero umwana mwiza ibi bijye ukora ati ibi nibi ibitusi ibi ugafata abantu nabi ibyo bisigura satani okay none bisobanure yuko mu ncamake nta mugore akwiye kurongora umugabo aha nyine twaramaze gushiraho n'akaburungu nta mugore akwiye kurongora mu mico y'ikirundi n'ibijanye no kurema kw'Imana yani ibyo twaramaze gushiraho n'akaburungu kawaida umukobwa akuronderwa n'umugabo ntabwo ari umugore arondera umugabo yakaronderwa bataje nabo wa mugabo ataje nabo wa musore cange aje heri wabo oya none Imana nimba yarahaye umwana anaya ni umuntu w'umutama w'imyaka 40 yo Imana yinanira gute guhereza umugabo nimba yarakuzi nasenge simple asenge hanyuma arondere simple bamurondera pana warondera ngaha kuri iyi si
Imana irazi abo yaremye kuntu bangana ntabwo igumirema kwereye ntibice bisigura ngo Imana yabuze ngo byayinaniye kurema abagabo cyangwa byayinaniye kurema abakobwa oya ntabwo ari ukuvuga ntabwo ari gutega no tubayeho ku butegetsi bw'Imana ntitubayeho ku butegetsi bw'iwa no tubayeho ku butegetsi bw'Imana kwe urema niwe afise yani wamenye ibyo arimo arakora ntabwo twe tukiye kuvuga ngo kubera ngo Imana oya reka Imana yenyine ikore byayo kubera ari Imana okay oya birumvikana ibyo uri muravuga nkuko Siafu arimo arabivuga ku ruhande rw'iwanje naye ndabitahura mu bisanzwe nta mukobwa akwiriye kurondera aho umukobwa arakwiye kuronderwa uwe wese azi yuko ari umukobwa yarongoye umugabo uwo mugabo nawe akarongorwa umva ni Imana honyene itegeza kwizira ikabijamo hagati so mu ncamake rero ni cyaha bari mu mafuti bari mu mafuti numva nyine birumbi bari mu mafuti ibyo barimo byose oya nitwovuga ngo bari mu mafuti kandi turashobora kubacira urubanza nta rubanza tubaciriye muravuga uko byumva nta rubanza tubaciriye tuvuga ngo nta rubanza umuntu abaciriye igikuru gusa abazi ko byabaye ko bose bonyene amaze kubwira bonyene we barabe ko bashobora kurondera uhoraho abaje mu kibazo cyabo akabakimurira birumvikana aho birumvikana okay reka duse nk'abasozera ikiganiro cy'iwacu cyari kimeze neza gusa mbere yo gusozera hari icyo waba wari imbere yuko turangiza hari icyo wari ufise kuvuga tutavuze ngaha ntacyo mfise no kongera ko kiretse kuri bajya bazokumviriza ikiganiro cyacu nihagira icyo bashobora kudukosoraho baradufasha baduha icyumviro badukosore kuko turageje kuvuga nk'abana b'abantu ariko n'abazokumviriza Imana izo basigurire kandi namwe niba basigurira mukumva hari icyo mushobora gutahura kuturusha muradushiraho comment cyane muzarabe kumushobora kunomera communication z'umurateguye ikiganiro muhamagare mutubwire aho tuba twarakoshe tumushobora kudukosora ko turabana abantu batubwire ahantu hari kosa turikosore kuko buri munsi n'isaha tubaye kuri iyi si ntabwo tuvuga ngo turuzuye ngo twarakamiritse turimo turiga kuko umuntu avuga ibyo ashoboye abandi bakamukosora akabandanya yiga kubera turabana abantu icyuzuye gusa ikamiritse kandi kitakosorwa ni Imana gusa ni icyo gusa ngenda abwire reka tubashimire mwese muguri video yacu iye yari Intore Top TV nanje ni Jay nkuko mubibona reka tubashimire ku kigoro kanyu hanyuma Imana ibahezagire